warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa azza junda wa hasamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yahdihillahu fala yudilla wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam kita curahkan ke hadirat Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya asoe, ya narito aso kami ng bahagia idi umat selengnya. Yang dia menceritakan aso yang penuh kesedihan, ya narito singin atau matokroe. Aso bahagia, nasabak kurang yang diselesaikan perjuangan tak ia kami ng matanya ya narito melawan nafsu si bawah syahwat. Bahagia ki na karena kurang yang dilaksanakan ibadah puasa. Bahagia ki nakana lulus kiroden dengan jadi pemenang ya narito minal aizin wal faizin. Negia ia asoe menjadi toy aso yang penuh kesedihan ya narito singin atau matopoe. Pasyaruna semantola wasa umumu sikasi na nasundro pataue ya narito tau kami nang malampe umuru na si bawah makasinya ampe-ampena na makasito ang malana. Negia kau masih lakai koritu ia narito ia tuni umalampe umuruna. Negia kau majami tuni nakukau ia nakukai natyanya Allah Ta'ala ya narapia umuruna na sa 40 taon mense tapada milodoalan ni barang manisya mo to makasi natuni nakukawin nasa mamakrin na kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atas alaihi arba'una salatan wa man yahri khairuhu falyatakahajjat ilan nar. Nanigi na sa taon na rapi umuru na 40 taon menre neka iya rogaw na yarega ampi-ampi na majaya tuminakugaw mapapastadya memon niya alemo parito matama naraka na'udzubillah min zalik. Ia papasana Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akencamena nasaba iya umur 40 tahun menre betuan na 23 ani umur na kolino na kuli rata-rata no de umur na umaselnya yan ay 63 tahun. Nasaba umur na Nabi tanong 63 tahun. Jadi maya kanila baen iya maroen na jalani. Tenapuno peringatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya dipariyati na mencari ngalari di mana terutama umur 40 tahun mende mencari kiatan Allah Ta'ala por itu ya dari itu mencari kita ikhlas ridho si bahwa mengeraki bahwa ia pada umur tadi na nama kita
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, ya soe matama ni asoilul fitri. Ya narito tu biasanya istilah soal perang. Allah perang bentuan nasadia ni koritu buka adita untuk jadang pengesingin atas sarana kau lain. Allah perang bentuan nasamu ki koritu buka adita kau untuk milawada pesingin atas salata. Allah perang bentuan na koritu untuk mengerangi desen dan dia desen na kau matuata terutama jasa-jasa dua pajajiata. Allah perang bentuan na tabukan dan reformasi nawata lalu pada tahu. Nawan diki si benci mesti na pada siadang penumanat ki. Allah perang bentuan na iya kau mampu jadi na sedekah cede barang paranna pada paranna yang lalu tolong tahu kasia-sia yang enggak tahu yakin piatu. Nasa kasih lalu patahu yang lalu tu ia kami namai gay makiguna lalu paranna lalu patahu. Yan itu tuloy pagpaisan ka kila di panagtalo matao. Kaya memang naangkatala ng ating tapurusan ka. Nasa balag ko, pikirat ka tuloy madyami bawang. Tuloy pikirat ka di naman desing. Ajak tuloy kya, ajak kamon mato. Yan itu totoo ka tuloy madyama niya. Dahil ako pikirat ka tuloy makasing. Magpurusan ka ki, ada-ada ta makasing. Mapaugat ta makasing. Insya Allah, totoo ta, si bawang mereka tenang mula itu di makasih Tuhan. Makuto paruden dari ngarator den motivation na yan ari tubuhay pajanjiata. Yan ari tu kiranya kiratun na kecil. Terutama yan ari tu indota. Asiraki bulan na pampunan nila buwan-buwan. 2 taon kita pasusu. Marilem podara kasi na indo tao tu tayo di takyanara. Terlinan niya tatiway matana. Tuloy lodo na ripongan na taala untuk anak-anak. Para menjadi utuh anak malampi umuruna. Si bawa kibunan lawan desengin. Magkutong hapon ito. Jasa-jasa si bawa deseng. Ayaw na napugaw. Na pumampu kita balas kami tumatawata. Namu aga. Namu magay gana. Namu aga para malang tumatawata. Namu kiraden namu eva murenge musok potomatuata maljak pamendre haji mendre batana marajai mueva musok po murenge malalo letu tanam kamendre haji demi Allah demi panasi banding si boja saja sana dia papileshin na tomatuata namu amaga kadan na tomatuai namu pukujana na tuan na tomatuata si suno di mapugaw maja yari kamu pukau batas selalu yalina indawan mu'tas maka dia Allah Ta'ala wa in jahadaka an tusyrika bihi napaduay na sa tomatuata napasaki mapaduay Allah Ta'ala wala tuti'ahuma aja lalo na sa maturity adanna dia wasihi buhuma bil ma'ruf aja na sa mupapati asasimpunan mo Tentang tayo magalo sa pumumuro lari alin nako ang kitomato tadi on ronge narapi di waktu na nakokuraki masuk pajang barangkali nagatoka pada lumayan berito milawada po kitomato terutama iya narito intota asiraki bulan ng pampunan nila po buwan yawa naran ng waktu na hindi nakianaran masusikit pa rin na sila kasi kinapiyara magtaw-taw itana Mamula ki jaji letu malu pade nang kamak kerja tu matwata syau na sedih piara pa na dia sekarang lepas ni daripada lemah pun itu bila ada pun dia nak itu kota matwata ada pun sabah sikasina dia nak itu ya senya anak dia nak itu yang pernah dia kepada orang tua Dikira ang katawan ko rito, daw din ligada pamatuan na nasaba ni sumiko kasi ng pangalataana. Inagawa nga magibawa magkadara dito turli, waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Buwan, tapiyara na kasi na tumatawa ko na nagpuburo na, yara ka sa limon rimato, pada paalaw din na kapiyara ko, ko kayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pumasan lagi di mani, terutama kalau di syariah dia pada sini lah yang mengatakan tahun, terutama kalau kembali ke matuata. Asal perang itu asal kebahagiaan, asal kemenangan,
Ajalan Allah pembawa kebahagiaan Idul Fitri. Nadia yang miluadan perkotomatuata. Ya dari itu tahu kami yang berhak untuk pakai siapa lekuanan. Dilarang ada saya, pada kau imam Bukhari Muslim. Angka sedih tahu makutana pada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ya Rasulullah, mana habunas bihusni sahabatika. Wahai Rasul, ini karena setahu kami yang berhak diurusi. Ini karena setahu kami yang berhak pada sini. Ini karena setahu kami yang berhak dibiara dinilai. Maka di Rasulullah ummuka indomu. Nakuhura indomu ya Rab ingas ya Rasul. Ummuka indomu. Summaman nakuhura indomu igas ya Rasul. Ummuka indomu. Nakuhura indomu igas ya Rasul. Summa abuka. Dikatalu indota napahisyang anggota. Ma'asyiral muslimin, Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naku dibahas sejarahna tahun dulu ulamae tahu panditata. Beko babate nga berbakti dari dua perjanjian. Tayo kali ngajarin dari sejarahna Ibnu Husain bin Ali bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ali bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang itu tahu kami yang berbakti lawan Indonesia. Nekia luka sa tiwatu na ritana ni pamegay. Nasama nelo madre masamang Indona. Nelo madre sa timeja si bawa Indona. Tiwatu na ritana ni pamegay magkadehayan. Magi na sa nakumadre na nelo madre masamang Indona. Nelo madre sa timeja Indona. Ato pagpibalina Ali bin Husain bin Ali bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yaitu makade aksya ang tasbika yadi ila syai'in tasbiku wa ainu ummi. Ia nasumitaw ka nasumande masamang indoku. Nasabaja kamu matu na kumande ka masamang indoku. Nalubidolo jepuk yan diyan na indoku kami na nafujiye. Napidolo jepuk yan diyan na indoku kami na nafujiye. Murakti madoraa ka kapolitula indoku. Tayo kanina ni Batena, nagjodoa mo sa pandiyan na Indo, na alena na Indo, na madura kami ko Indo. Mga kapasyaw tumatumpo, ang pandirian ngayon ating natumatuhan na, terutama yan na ito Indo na. Ang katopa sa sejarah na yan na rito Muhammad al-Mulkadir, japa masamang ampo na. Iwagtun na japa ampo na pagpalipang. Maka dia namagi na subulit pa mo. Maka dia mo na nakomite na siya o kalabay tayo paluhan na dia kulimanihan. Maka dia mo na iya na sumurpan na mulit mo ko biaso mga nakajambata. Jadi mo pa niya na naparupa matakari na doon kalabay. Na dilitay dia mo na dia na jambata. Tayo na rin ng pamagapuri dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perjanjian kaya na ito tunay sumugay. Nagpariso terutama yan ito indota. Dinalanahan de sa epoka na humada ino tarwizi. Say, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna walid awsatu ahwali jannah. Fa in sita zalika ba'abuhu. Si Tomat kawan na sa dua perjanjian tapon itu, yan na ito pinto na sumugay. Naparis ng Europana, hindi mo ito bawal na po niyo. Pero kikadya, meron ito na sumay, ang katiyak, hindi mo na po pada simbahan, pada taisan niyo. Narimakuan na Muhammad al-Munkadir, riwat na narafi ang jalan na Indona. Riwat na mata ni Indona, na sila nito, nagtari na itaray, kalau makarimayo na sumuslat at tari. Maka ni Muhammad al-Munkadir, iya na sa tari na sa mata ni Indona. Betuan na salah setin na bintun na surugay na tuturan na sa Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ma'asyiral muslim. Suasana setelah Maluang nggak dilalang kita ini kami aja. Nah, kumain deh kayak lagi swing gitu ya, Bang. Kok ditutup?
Di na. Oh, di na. Tama na. Invito ka na. Kasyo, biasa na. Ande, oo. Kaya si. Dapat ito na. Ano na